ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki 18 aho tugiye kurebera hamwe uko situwasiyo ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turibanda mu mujyi wa Goma, operasiyo zirakomeye kandi zirakomeje. Ni special force zashinzwe umutekano muri uno mujyi wa Goma wari ugeramiwe na bamwe mu ba special force ba FARDC bahagumye mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'ifatwa ry'uyu mujyi, aho mu ifatwa ry'uyu mujyi wa special force bikwemo uniform bakaguma muri ibi bice. Ni operasiyo karundura iri kubera muri ibi bice. Turanyarukira ku irimbukiro ry'imirwano aho hari gukoreshwa imbunda nini ndetse n'intoya mu mirwano iri gusakiranisha n'ubundi huriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo n'umutwe wa AFC M23 na MRDP twirwaneho. Ahangaha ni muri Sud Kivu. Igikuba cyacitse, biravugwa ko Uburundi hari kumvikana y'imirwano ikomeye cyane mu bakomandazi. Bivugwa ko bari mu myitozo ikomeye yo kurashisha za alatirare. Ibi akaba ari umusada ukomeye wari urimo gutangwa na TPDF mu bufatanye bukomeye bafitanye na leta y'Kinshasa. Byifashe bite? Biramutse bite? Sahiyi bimeze bite? Nkundira rero ume umwanya muto mbere yuko ujya mu kazi cyangwa uvuye mu kazi mbere yuko uryama ngo uruhuke, unyihera iminota mike nyine nk'updating nk'ibisanzwe, umenye akantu ku kandi. Ariko kwikubita reka nkushimire nkwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda kuri subscribe ukarayikinga, bityo ukiyongera mu muryango mugari w'Adahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva kandi mugiye gukomezanya, ndi Damien Habumugisha, ndi kumwe n'umuroko Informa uherereye neza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego, igitondo cyiza. Yego, igitondo cyiza kuri twese. Bwana Bizima, tudatinze rero ndashaka yuko tuva akantu ku kandi. Umujyi wa Goma ukomeje kugaragaramo urusaku cyangwa urwikango rukomeye biturutse ku bitero bikomeje kugenda biba kandi bikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Maginga ya biravuga ko hari n'ibitero bitajya bivugwa bitewe n'uko hari ibitero bikavaringwa na AFC M23 biturutse kuba abaturage batarabimenya neza, kereka bamwe babashije wenda gutamburiwa. Ibyo bivuze gutamburiwa mvuze babandi bitwakuzi. Operasiyo zifashe zite zaraye ziba kugeza n'iki gihe muri iki gitondo, Bwana Bizima? Yego, ni ikintu ubona ko cyane M23 iri gushyiramo imbaraga cyane bijyanye no kugarura umutekano muri uyu mujyi. Ubona ko wari warinjiriwe ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona ko utari witaweho cyane bijyanye no bumvaga ko bawugenzura n'umwanya muke bari bafite wo kuba bakurikirana ubugenzuzi bw'uyu mujyi, kuko wari uri mu maboko yabo, ahubwo bari bashishikajwe cyane n'imirwano iri kubera hirya no hino, yaba muri Masisi ndetse no mu nce za Sud Kivu. Ni ikintu ubona ko rero cyari cyabayeho nk'uburangazi bwo kutita kuri uyu mujyi umeze ko nk'aho ariyo ntebe y'ubuyobozi bukuru bwa M23, ariko ukaba ubona ko babihagurukiye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo aho bagenda batahurira mu mahoteli intasi zo ku rwego rwo hejuru, ndetse harimo n'abanyamahanga b'uruhu rwera baje muri misiyo, kandi ubona ko ari abantu bafite ikoranabuhanga rihambaye, bakagenda muri komite zitandukanye, yaba abataximeni ndetse no mu bamotari muri uyu mujyi wa Goma bagiye batahurwamo. Byabaye nk'aho bifata ingamba z'uko M23 igiye gukora ikintu cya organization gisaba umwanya n'amafaranga ndetse n'imbaraga nyinshi mu buryo bwo gushyira abantu ku murongo, ku buryo buri muntu azajya agira itsinda abarizwamo, akabazwi afite ikimuranga, ndetse n'iryo shyirahamwe rizuba ariwe, nta bintu byo gukora umuntu ku giti cye, bagiye guhuza ibintu byo gukorera amatsinda mu buryo bazabasha kugenzura umuntu mushya wabajemo cyangwa uri gukora imirimo imeze ityo. Rero n'abinjira n'abasohoka muri uyu mujyi bari gukorerwaho ubushakashatsi cyane mu buryo bw'ibanga utamenya, ku buryo iyo uri umunyamahanga cyangwa uri umuntu udasanzwe winjira muri uyu mujyi wa Goma ukagendwaho n'abantu utazi, bivuge ko
byashyizwemo intege cyane ku buryo kugira ngo uzabashe kwinjira umujyi bisaba agatuza gakomeye cyane ufite ibindi bikugenza bitajyanye n'ibisanzwe mu buzima busanzwe. yes nibyo mu makuru akomeje kugenda avugwa biravugwa yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC ryamaze gushora akayabo k'amafaranga mu butasi ndetse bigaragaza impinduka zikomeye mu bice byose. Bwana Bizima, niki ubona akimpinduka nyuma y'uko AFC yakiriye amakuru nk'ayo ngayo? Ikimpinduka gihari ntabwo kirasa naho kigaragara neza, kuko ubona ko FARDC yateguye umushinga muremure wari umaze igihe uri mu bikorwa, ndetse ibintu byinshi bitarashyirwa ahabona, inyigo zawo nibwo zari zisa naho zigiye kugaragara. Habaho gusa naho habaye kwihuta cyane ku wakoze iki gitero cyaba cyarakozwe na FARDC cyo kurasa drone muri uyu mujyi wa Goma zahitanye bari abanyamahanga. Rero ni ikintu ubona ko cyabaye nk'aho gikanguye mu 23 operasiyo zose FARDC yari ifite mu mujyi wa Goma zisa naho zitonyangiwemo rwose amazi, ku buryo ari ikibazo cyane ubona ko cyabaye nk'aho kibayeho. Operasiyo zabo nyinshi zirafaringa, ariyo mpamvu na n'ubu ubona ko M23 iri kugenda itahura byinshi cyane bijyanye n'uko ibyo byabaye nk'imbarutso y'ibi bintu. Rero ni ikintu ubona ko itari yakoze bike ugereranyije n'urwego bamaze kunyuramo, kuko baciye mu ngabo zabo bashakamo intasi bazisangamo, bagiye mu giturage intasi zirimo mu mujyi hose, ndetse n'inkengero z'uyu mujyi wa Goma birimo izi pariki ya Virunga ndetse na Nyiragongo, harimo fosi zari zariteguye ko zifite komunikasiyo n'abari mu mujyi, ku buryo kwinjira byari byamaze gusa naho byoroha. Rero ni ikintu babaye nk'aho basimbutse kitari kuborohera cyane, kandi ubona ko na n'ubu ibisigisigi bigihari ari byo M23 iri kurwana nabyo, kuko izi pariki zose harimo operasiyo zo ku rwego rwo hejuru kandi zibera mu bice by'inyuma cyane, ku buryo ku mbunda ntoya ho udashobora no kuyumva bijyanye n'ibintera barimo n'uyu mujyi wa Goma. Yes, nibyo bikomeje kuvuga ko harimo gukorwa operasiyo muri izo parike wari ukomojeho, yaba Virunga ndetse na Nyiragongo. Sayi bimeze bite muri ano maparike? Izi pariki ni operasiyo atazagira no kubeshya cyane, kuko izi pariki operasiyo ziberamo iyo zitarimo gukoresha artillery, wumve ko ari uburyo udashobora gusa nawe ishuri cyabereyemo, kuko yaba M23 ntabwo yagutangariza icyabereye muri operasiyo, yaba coalition irimo cyangwa uruhande rwaba rurimo, yaba FDLR cyangwa Wazalendo ntizakubwira ibyazibayeho. Ibintu bibera muri pariki aba ari amabanga, twebwe tubasha kubona ibisohotse nk'uko force zikarasa mu mujyi wa Goma ikaba yakumirwa cyangwa se ikaba yagira ibyo yangiza. Ayo ni amakuru yihuta kandi abasha kumenyekana, ariko ibibera hariya nibo babizi bonyine, keretse umwe muri bari babishyize hanze, kuko nta hantu hatajya havogerwa kandi hatajya hagendwa uretse kumva imiripuko y'ibiberamo gusa uri mu nkike zaho. Yes, nibyo nyemerera rero tujye no ku yandi ma axe. Biravugwa yuko imirwano ikomeye kandi ikomeje, wenda asinzi nimba twasubiraho inyuma ho gatoya tukareba ku munsi w'ejo aho ibintu byari bigeranijwe kandi byari biteje ikibazo gikomeye ku mirwano yabaye muri ibi bice. Wenda urankundira mbanze ndebe ibyabaye ku munsi w'ejo, ndetse byateye urujijo ku batari bakeya. N'ubundi ni ibitero bya drone n'imirwano yari irimo ibisasu biremereye byabaye ku munsi w'ejo. Ni mu mpfunyapfunye tugiye kureba, wenda dusubiraho gatoya. Ni umutwe ni umwe mu batuye mu bice bya Mikenke hafi ya Minembwe, aho yambwiye ko mu ijoro ryakeye ryo ku wa kabiri mu gitondo bagabweho ibitero by'indege za drone n'ingabo za leta, mu gihe mu kibaya cya Ruzizi naho hari harimo imirwano ikomeye, ndetse yageze ku isaha ya 11:40. Amashusho yashyizwe ku mbuga zigiye zitandukanye nkoranyambaga agaragaza imirongo y'abantu benshi barimo guhunga imirwano mu bice bya za Kabunambo,
bivugwa ko ishyamiranyije uruhande rw'ingabo za leta hamwe n'uruhande rw'inyeshyamba za M23. Umuvugizi wa AFC/M23 ejo nawe yatangaje ko ibyo bitero byibasiye ibice bituwe n'abaturage kandi byiyongera ku bitero bikomeje kuba sivile badafite kirengera by'ingabo. Izi ngabo za leta zikaba zikomeje kugenda zikora amabara mu baturage. Uruhande rw'ingabo za leta ntacyo rwari rwavuga kugeza na n'ubu ku bitero birimo kuba muri ako karere, gusa mbere rwavuze ko hari ibitero byibasira abarwanyi batwirwaneho bafatanya na M23. Uretse ibitero muri Mikenke no mu gitondo cy'ejo imirwano yari irimo kuvugwa mu kibaya cya Ruzizi mu gace kenda kwegera za Sange, aha ni mu birometero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku muhanda werekeza i Bukavu. Hari umwe mu banyamakuru nanone wabigarutseho bigenga ukorera muri Kivu y'Epfo, aho yatangaje ko aho ikabunamba harimo humvikana urusaku rw'imbunda nini n'intoya kuva mu gitondo ku isaha y'isa 12:30, ndetse Lawrence Kanyuka yakomeje agenda abitangaza. Kinshasa, ONU n'ibihugu bimwe by'iburengerazuba nka Amerika bashinja igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa AFC/M23, ibyo leta y'u Rwanda yagiye ihakana. Imihate imaze igihe kinini yo gushaka agahenge no guhagarika iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ntacyo irageraho kugeza na n'ubu. Abantu ibihumbi za mirongo bari batuye mu bice bya Ruvungi, Sange na Kabunambo bavuye mu byabo bahungira i Burundi mu mirwano yo mu Kuboza mbere y'ifatwa rya Uvira. Imirwano irimo kuvugwa ubu ije mu gihe bivugwa ko izi mpunzi zirimo kwitegura gusubira iwabo, nk'uko amakuru agera ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse nayo twagiye dutohoza abyemeza. Bwana Bizima, impunzi zari ziri kuri point finale yo kugaruka mu bice byose byagiye bavamo mu mirwano ya mbere mu Kuboza. Bwana Bizima, amaginga ya amakuru twagiye tubona mu masaha y'ijoro kandi nawe wabikomojeho, wambwiraga yuko hari n'uduce AFC yigaruriye urenzeho za Sange, aho bita za ngo ni Kigurwe, ni Kisinzi, ni muri ibyo bice. Ibyo bice mu bakunzi ba Kigali News mujya mutwihangana, ntabwo tuba tuzi terme cyangwa na quartier, namwe byabagora. Bivugwa yuko ku bitero bikomeye byatewe na FARDC byari byitezwe ko wenda bari bwavanse bakaba bafatana Sange AFC bitewe n'uburyo iki gitero bari bagishyizemo imbaraga, ariko magingo bakaba baratakaje. Sayi muri iki gitondo imirwano n'ubundi mu rukerero, uretse ko wanyandikiye simbashe kubibona, ariko n'ubu haracyari mu gitondo cya kare, wambwiraga yuko imirwano iri kumvikanira mu misozi ya Uvira. Byifashe bite Bwana Bizima? Nyuma yaho ibitero by'ejo byabaye nk'ibigeza mu masaha y'umugoroba cyane bwije, ubwo M23 n'ubundi yabashaga kwigarura aka gace ka Kibungwa, iri kugenzura neza ku buso bwako bwose. Ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse habayemo no gusa naho habaho guhangayika ku ruhande rwa FARDC bwo gutakaza aha hantu. Ubona ko ari ingenzi cyane, nanone habaye nk'ahongera ubusatirizi kuri iyi nce isatira uyu mujyi wa Uvira. Ni imirwano n'ubundi iramutse muri ibi bice, ariko ubona ko batarashyira mu bikorwa uburyo bwo kuhadivasinga bijyanye n'uko ubona ko FARDC n'ubundi coalition ariyo isa n'iri kubigerageza kenshi. Sinzi impamvu ariyo yabaye gashoza ntambara, kuko buri munsi niyo igaba ibitero mu bihe byinshi. N'ubu niyo iramutse igaba ibitero ariko ikoresha sharingi mu buryo ubona ko
kwa divasinga bitarabaho, ariko sharing iri kurasa kuri M23 sinzi uburyo ibitekerezaho, kuko bizi neza ko iyo ejo artillery ya M23 yakoresheje yabashije gusa naho ibabangamira cyane, ndetse ituma bava mu bice barimo basubira inyuma ku buryo buhambaye, ndetse ubona ko uyu munsi ukeye urimo iturika ringana ritya bishobora kuza kurangira hari ibintu bidasanzwe bibaye muri aka gace bijyanye n'imbaraga izi coalition iri gukoresha, ndetse n'uburyo M23 noneho iri kurasa yivuye inyuma ku buryo ubona ari ibintu bidasanzwe cyane. Ni iki korwa ubona ko kiri kuba cyateguwe ku buryo buhagije, kuko nko ku munsi w'ejo ku gicamunsi drone zagerageje gusa naho ziza kurasa muri ibi bice ku ruhande rwa FARDC zari zoherejwe, ariko ni ikintu M23 yiteguye bishoboka, kuko nta drone n'imwe yabashije kugera muri iki gice ngo ibashe kwinjira ngo igire igikorwa ikorwa igeraho, bijyanye n'uburyo ubona ko hari ikoranabuhanga ry'ubwirinzi burenze ku buryo zagiye zibura icyerekezo, ndetse hari amakuru agaragaza ko ari izaherejwe zitabashije no gusubira mu cyerekezo zivuyemo. Rero ni ikintu ubona ko cyabaye nk'igituma FARDC muri aka gace igira umuhangayiko cyane kuri uru rugamba iri kurwana aha ngaha, bijyanye no kubona ko M23 yashizemo imbaraga, nubwo batarava ku izima ari bo bari kugaba ibitero, ku buryo ubona ko hari pressure inyuma cyane ku rwego rw'ubuyobozi hejuru barimo kubashyiraho, kuko iyi coalition ni nini ku buryo burenze ugereranyije n'ingabo zari zisanzwe muri ibi bice. Yes, nibyo bwana Bizima, mu Minembweho wambwira yuko byifashe bite sahiye? Mu Minembwe bukeye hagaragaramo ikijyanye na drone z'ubutasi zinjiye ziturutse mu bice ubona ko ari iby'inyuma ku buryo zitazamutse muri ibi bice bisanzwe ziturukamo bya Uvira. Birakekwa ko zishobora kuba ziri kuva za Karemi, kuko ziri kuza zishakisha amakuru yo kureba uburyo pozisiyo zimeze, ubona ko ari uburyo bwo gushaka kumenya deployment zaba ari mu Minembwe uko zimeze, cyangwa se ko zaba zagabanutse bijyanye n'imirwano ikomeye iri muri Plaine de Rusizi, ariko ntabwo baradivasinga muri aya masaha tuvugana, kuko hari isomo baboneye muri aka gace ka Minembwe yo kwadivasinga mu masaha 11 saa 10. Ni ikintu basigaye bitondera cyane, basigaye bakoresha isaha z'abarwayi b'amaso. Saa 12 zuzuye nibwo babasha gusa naho batera intambwe bajya imbere, habona uko bagiye bagwa muri ambushi nyinshi cyane, ndetse zagiye zibaviramo gutakaza ku rwego rwo hejuru. Yes, nibyo urumva ko situation isa nkaho igoye. Bwana Bizima, sinzi uri wenda hari abanyamakuru bamuvugana, ese hari communication? Biravugwa ko n'ubundi i Burundi umutekano ugeramijwe, byifashe bite ku makuru waba ufite bwana Bizima? Amakuru mfite ni amakuru kandi ashoboka cyane, kuko ni amakuru aturuka mu gihugu cy'abaturanyi hano hafi yacu, yuko mu Kibira muri komine Muramvya hari ikigo cya gisirikare kirazwi cyane kimaze imyaka cyatereningiragamo imyitozo yahabwaga abasirikare bashya binjira mu gisirikare, ndetse hakabera na refresha z'abasirikare basanzwe bitewe n'amahugurwa y'ibyo bari kwiga bitandukanye. Haravuzwe rero igitero kidasanzwe kitaranamenyekana bagikoze, ariko cyakoze amabara cyane ku buryo cyararitse muri aka gace, kuko harimo ingabo zirenga 150 zatozwaga z'imbonerakure, ndetse ubona ko bari basigaje n'igihe gito bagasoza, kuko amezi 3 bigaga, hakavugamo abarimu bagera kuri 20 b'Abarundi, 10 b'Abatanzaniya, ndetse hakabarwamo na 3 b'abacancuro batabashije kuvuga ibihugu baturukamo, hakiyongeraho abarimu nako abasirikare ba FDLR 40. Abo bose ni igitero cyagabwe n'abantu bataramenyekana, cyabaye nk'icyaciye umugongo iki gihugu, kuko ni inkuru idasanzwe muri iki gihugu. Cyateye rero mu masaha y'urukerera rw'umunsi w'ejo watambutse. Ni amakuru yabaye nk'aho yasakaye yakererewe, kuko byamenyekanye ku gicamunsi cy'ejo hashize, ariko ibintu byarabibaye mu ijoro ryo ku wa mbere nijoro. Habayeho gusa naho habaye kurimbuka, kuko nta muntu muzima wari uhari,
wabashije gucika ku icumu niwe Imana yirindiye, uwo nta nubwo aratangazwa, ariko ikigo cyararitswe kuko nyuma yo kwicwa kw'abo bantu habayeho no gutwika icyo kigo, ku buryo hari ibikorwa byinshi ndetse n'ibikoresho byinshi byangiritse bitewe n'inkongi y'umuriro yasigaye muri icyo kigo. Na n'ubu ntabwo haratangazwa amakuru y'uwaba yakoze iki gitero ku ruhande urwo ari rwo rwose, kandi na leta y'u Burundi ntabwo irasobanura kuri iki gitero ngo bisakaze, uretse amakuru atangwa n'abahaturiye, kandi ubona ko hari inzego zimwe na zimwe zagiye zijya mu buryo butaziguye bibanga cyane, ku buryo ubona ko amakuru yasakaye akagera hanze, bijyanye n'abataramakuru benshi baba bagiye bajyayo ubwo amakuru yari amaze kumenyekana, kuko ntabwo ari ikintu wahisha, ni ikintu cyabaye nk'ivubiri cyane iteye ubwoba, ku buryo igihugu cyose cy'u Burundi gisa naho kiri mu cyunamo. Yes, nibyo Bwana Bizima, birumvikana, ndetse ni ibintu ushobora kwibaza kuba imirwano iri kubera hafi aho neza, naho indi mirwano iri kubera iri gusakiranisha Abarundi. Ese ko bivugwa ko hari umutwe n'ubundi uri muri ibyo bice, aho ni waba ari wa mutwe ushaka kuba winjiyemo ukajya kubangamira ituze ry'abo banyeshuri, cyangwa bakaba banafatiraho bakakigarurira bimwe, bakaba banavansa bakajya guhirika Ndayishimiye nk'uko bafite umugambi ukomeye byagiye bitangazwa na leta y'u Burundi. Burundi nk'igihugu barakeka byinshi cyane, batarabasha gusa naho bahishura neza amakuru nyayo, cyangwa se bakaba bayagize ubwiru batarashyira ahabona, ariko icyo ni ikintu gitekerezwaho na buri wese, kuko ubizi ko uyu mutwe wari gitabara wagiye wigamba ko uhari wigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Rero birashoboka ko iki gikorwa nk'iki bagikora, kuko ubizi neza ko niba imboneshakure zatorezwaga ahangaha zerekeza muri FARDC kujya mu mirwano hariya, ndetse na FDL ziraha zigambaga mu gihe gitambutse, urabizi ko byacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza ko ziri kwitoza zikajya mu mirwano hariya, kandi nyuma yo gusoza imirwano hariya hakurya hari ibindi bikorwa bazakora kugira ngo basubire iwabo. Rero ntabwo haratahurwa umuntu wakoze iki gikorwa, gusa ni igikorwa cyakozwe n'itsinda ubona ko risobanutse cyane, kandi mu gihe gitoya, kuko ubu magingo nta muntu ushobora kumenya ababikoze icyerekezo cy'inzira bakoresheje. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza, kandi n'ubundi update zo nakagaruka twongere dusubire mu masaha yacu ari imbere. Yego namwe murakoze cyane, igitondo cyiza. Ciao namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubonereho kubifuriza kugubwa neza, tubifuriza igitondo cyiza, ndetse twihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.